A daring night robbery has sparked safety concerns in the capital city after two indigenous Tripuri students were targeted and robbed of their gold chain and belonging after returning from a Lake Chomani market. Despite a formal complaint filed at the West Agartala police station, authorities have reportedly failed to make any arrest or take definite actions even 24 hours after the incident. The incident occurred late in the evening when the two victims, one a student at Holy Cross College and the other a young student who recently completed her higher secondary studies, were returning to their rented accommodation. The two had gone to the Lake Chomani market to buy vegetables for dinner. According to reports, a lone miscreant spotted the student at the market and began tracking them. The perpetrator followed them silently from behind, waiting for an opportunity. As soon as the students entered an isolated, poorly lit stretch near their residence, the criminal lunged at them. The attacker used physical force to overpower the two women, violently snatching the gold chains from their necks and fleeing into the dark with their personal belongings. Terrified but determined to seek justice, the victims immediately rushed to the West Agartala police station, where they lodged an official complaint detailing the entire sequence of events. Saturday you wanna thangmani ke ajaga wati ngai swing lek chomni bazar kisa wet khai dong khawati sa thari no hne ke wati jepro kisa sekere ren kha I like apro 8:30 rong khna ke jeng apro bazar khati khaikya khaimani pore nogo tifun puru like iko 9:30 9:20 rong khna ke osomoyo je o goliwo radu nogoni sa haberitis goliwo ekjon borok kok sama heke bothagai tongo mane phono kok sama heke gate ong ke singka wan suka je bo gate ni borok rokna anok ni borok rokna ke singbono ignore khai chini sum khaikya ke je singbono live phaipru ni pore hingka ke bosono flow khaikya ke flow khai je kisa singchini reno hamna nai mani somoyo hingke bosono ekdom post khai totarani chen sotoni tlang thangka ke chungbo atta sama ko phone samaliya ke bo khari pai kha ke khari pai men pore chung saimang ka je totarani chen kamai thangka hene gapurung ka ke chiri phoka ga pare pini utung utung khapurung ka hepano margli ata bono yang dige khata bokha like the book oh shahabretis ni yang adio mot malam batio aja bong ke bunyi borok da na sin borok khada no bomai kono bong ni borok borok kono bong ha kisa boys kor da na keram da boys ngana bokai jang nong nai min age ganang no kisa boys gana kono no go ke nok tini ka ro complain de feketa mia ni sumino khai ke police tama action na kam no kai mia ni sini je to got na ka police tam saka like chungtini phungo bo thangka je CCTV che khanya hne ke duja jaga che khakya te je jaga bo o siko kharo a jaga ke che khaimia kota ge o jaga tabu phai sing complain ro ko kha je borok sawo noja digi phaji hne je sawo hodi noja tabu mian got na si tangge aso pura let khai ka police ka sido like bo 24 hour kai tong hai pan se action kuno na ya city police is option na ka kana na ka 24 hour si ja ko nu khana ko ma khang do nu kha borok ke kisa bai tha ke mane kisa asu bong ko ya dress sabo ma he chunga ko long sleeve shirt violet color ta ke tola ka shur kanjang ke bokro kong ke paper thupja wati ni bagai ni kha ko na ja khara na ja chen chip kaisa du ko mang but bopus khai pro ya kuro kon duk man bai khata acha ni mung ke tamo ani mung ke payal debar ma और जगह ताम खाजन तोंग न परे तोंग न poli tong बहुत जगह परे Holy Cross College और बोखे bo tabu recently college pa uta कॉलेज हो बो कॉलेज बोखा o tabu si recently inke ko admission khaya kota और बो बिल मुखे तमो pinky debar ma पार रखे he zamara gari para tong bai ri मोरो खरो में ना गाना गाना न मो तोंग बारा तोंग लाई ता ek jaga si tong एक जगह तोंग लाई नि कॉलेज परे और जगह तोंग लाई मानी ता वहा तो ये फाइ में mia wati ni bagai omo khai no mane lama rokwa si borok kare inke ba बट तिने फोन न जाओ तिसा तुम पीएस ऑफ फाजिन सुनो ना रो राधनगर साबेटिस गाना सेराइडो बो बाय बो बरो खरो बाजार खाई और वाती बो हाइतो मानि के वाती नि बागे बरो लेक्समनि बाजार न नाइसिम दमनि एके जेबो वाती किसा कमुंखा बरो नगद थाना नायका एके नगद थांगुरुन रो साबे राधनगरनि साबेटिस गाना माहाचला बाथागि तमनि बरो न फलो खाई तमनि ता एके जे मात्र बरो माने बरो न लाइट थांगा बो गुलुक्ति हाई बिनि बरो नि तत्रनि और चराइनि तत्रनि चेइन बाय लकेट तमनि अमो फोगि तलांबाया
Germany bisikno borok mane buiniro PSF ni mane borni dolniro number nawo chino call khaiga chino honni 10:30 ni bisikno chino sopaiga PSF ni joto chini member jo sopaiga sopaimani pore police botini loge thangai oro je jaga incident dangmani charo dige CCTV footage to ingeo footage borok tini saka mi horoto wati hito mani borok tini sauje tini thangi nai ni inge chintini oro haika borno return bo kaisa complaint ni na haika tai sar song to tabuk kare borok sawo noidao haidi teksa noidao haike borok chuno receive copy dinai tai chuno miani footage rok bogija phunung nai karon chungbo angbo gasa radoraboni local no इंके औरो जुदि चंगबो नुखाय बरनो सिनिखाय चंगबो साइमान नुखाय बनो उलोफनो साइमान ते गासे कोखाय yang norok ni yang tibo ang joto no request khana musu aware khana musu na ki norok kisa sotorgo tongdi je norok saichung hingpuru ba saichung tongpuru kebo no follow ro khaike je sotorgo tongdi kisa ong tabuk agartala ekdom chain khogi tongo markhino norokom sotorgo te ero no chungmano ya li incident nati. However, more than 24 hours have slipped by since the case was registered and the local police have yet to apprehend the suspect or provide any updates on recovery. Reported by Raju from Agartala, Chini Khorang.